U Buenos Airesu je u 1997. godini umrla Milena Gačeša. Ona se već nekoliko zadnjih godina pred smrt, barem jedno dvije, prodavala po srpskim medijima da je ona ni manje ni više organizatorica atentata na Antu Pavelića. Ja bih rekao da su to nebuloze, ali je zgodno što ona priča. Ona priča da je ona, njezin muž, njezin brat, neki pravoslavni pop i neki peti, da su skužili Pavelića i da su ga pratili, on je uvijek sa svojim ustašama bio negdje u centru, pa bi onda sa tjelohraniteljima išao u podzemnu željeznicu, pa iz podzemne željeznice na bus i onda je stizao doma negdje blizu glavnog grada Argentine. Pa su se onda tu pojavila nekakva dva kilera koja su ga pratila baš na dan Endehazije kad se slavilo, jel? I kaže, jedan od tih kilera, on će kroz pokrajnje uličice probati ga dočekati an fas, a ovaj drugi s leđa. A Pavelić je imao dva tjelohranitelja i kaže, on je pustio svoje tjelohranitelje u neku birtiju tamo da oni proslave još malo dan Endehazije, a on će, kaže, pješice sam, što je čista glupost, jer to netko ko je Ante Pavelić, kojeg traži pola Evrope, sigurno sebi ne bi dopustio. Ali, ajmo, Mileva priča, jel, radio Mileva svašta, pa ajde da povjerujemo da je on sam krenuo dalje. I kaže neki crnogorski četnik koji je svojedobno bio u partizanima, narodni heroj Ivan Milutinović mu je bio zapovjednik, ali on se okrenuo četnicima, pa je pobjegao u Argentinu. Istraživanja povjesničara su pokazala da je potpuno beznačajan. Istina, neki njegov daljnji rođak je bio u toj četničkoj hijerarhiji važan, ali on potpuno nevažan. Nekako je dospio do Argentine i kaže, Ante Pavelić je primijetio da ga on prati, okrenuo se, izvadio pištolj, bam, bam, bam i počeo bježati, ali, kaže, četnika nije pogodio i onda je on uzeo pištolj i dva puta u leđa pogodio Antu Pavelića. Takve stvari, kad ti čovjek bježi vrlo brzo, a ti ga pogađaš u leđa dva puta, može napraviti profesionalni kiler. Dakle, ili je taj četnik bio profesionalni udbin kiler, ili je bezveznjak koji laže. Problem je u tome što se pojavio u Beogradu nakon svih ovih političkih promjena i počeo pričati te bajke i čak i srpski povjesničari su rekli da izmišlja, da jednostavno ne postoji nigdje nikakav komad papira niti dokaz da su taj četnik Mileva i ekipa izveli taj atentat. Drugo, koliki god kiler bio je obični papak i ne bi preživio nego bi ga UDBA koknula zato što je promašio. On je ranio Antu Pavelića, ali ga nije ubio, a to mu je valjda bio cilj. Ante Pavelić je jedino izašao u javnost, jeli, otkrilo se ono što su Evita Peron i njezin muž negirali da je Pavelić u Argentini da ga štite, pa su ga morali kao kovčeg strpati u kovčeg i poslati u Španjolsku gdje je umro nakon 2,5 godine od prirodne smrti. Ono što je cirkus, da će u glavnom gradu Beograda dati ulicu po tom kileru koji je u krajnjoj liniji papak, jer je promašio, nije odradio svoj posao i za nagradu će, kaže, dobiti u Beogradu ulicu jer je on jednom pucao na Antu Pavelića. Znate šta, ljudi, ajte se vi, braćo Srbi, malo saberite, primite se vi dela, nije lako, svi smo gladni, jadni, nikakvi. I ove ceste što vam vaš Hrvat Aca gradi, šta ćete vi s tim cestama? Pa mi smo prije 20 godina napravili ceste pa se nema po njima ko vozati. Kad kihne turistička sezona, prazno sve, a vi podzemne željeznice, ovo, ono i još dijelite ulice nekakvim propalim, bezvrijednim, davno poraženim četnicima.